Nimin ni som pani thariat sang ni som ni panga khan Lunglei District Disaster Management Authority Chairman DC Navnit Man Hovin DDM Noya Joint Inspector Team Chuan National Highway 2 Kongpui Bualte le thual thu inkara leimin nasat na mun an enfia harasat na thleng mek chinfel dan tur le malak zui dan tur an soi ho Lunglei DDMA Noya Inspection Team Chuan Leimin Din Mun He Zirchiang Turin Voin Nisom Pathum Thariat Sang Nisom Ni Panga Khan Amun Hi Antlo Masaa Joint Inspection Team Hi Zonal Officer Le BDO Lunglei Grace Lalrem Dikisai Lo Chuan Hovin PWD PNE PHE INPR Le Geology and Mining Official te Kong Encol tu NHIDCL le Nathok tu BR NIPLIO te Lunglei Sub Headquarters OMF Roi tu te Bual te le Thual Thu Local Council le Branch OMF Roi tu te Antela Leimin na mun tloa an enfi nuwa until mudan chu Bual te VC House DC Hovin an soi hova ruah man na rang an siama DC ho hian leimin na lai hi amuna an enfi le ngal DC Navnit Man chuan Bualte le thual thu inkara leiminin harsat na thlen chu mi hring thunun thei bak ani thu soin mi hring ta na ti thei chu harsat na kara tho ho le in tran puiton ani thu soya chumi chu ataka lan chhuat tira khualzin tangkhang te mamo na zona puitura Bualte le thual thu khotlang in pek na chu chuan ati thu soin an in pek na lom thu soya khotlang sen so le khualzin te mamo phuturin DDMA tangin sumle pai tran puina pek an ni thu le atul angin sum ba ka ro man rang nen an ngai ven zui zel tu thu asoya helai konga har san thleng mek chin fel dan tur le tlo le dai reizo ka malak dan tur po ro man mek ani thu asoi zonal officer Grace Lalrem Dikisai Lo chuan tun tuma Bualte le thual thu inkara le min thlen dan le DDMA tanga malak na report a pe a department rang te NHIDCL le BRNIPL ten an malak na report pe in rodna an nei te an tar lang Bualte VCP ke malsom kima thual thu VCP ke rozona le sub headquarters YMA vice president CMS donglian te poin an malak na le rodna rang an nei an soi Lunglei Zone Geology and Mining Department lam chuan August nili sang ni som ni panga khan helai le min na din mun hi an lo sir chiang to a nikum aya kumina ale deuh tho arua tui atama wang le lei ange lo awangin leimin hi a thleng nia an hriat thu an soya NHIDCL chuan Lunglei district chunga an kong en kol laya leimin thlen na sat theina mun som pathum an thelu zinga Bualte dai hi tel ti an tar lang mithiam jok ten an zir chian thu an soya leimin na lai le achak lam leilung din ni phung zir chian na laboratory a endik turin geology and mining le BRNIPL ten kar le thotan ni som pariat thariat sang ni som ni pangaral ma in le sample la in kar khat chungin a endik na result this year thelut se ti ani Bualte le thual thu inkar hi tun tha August ni inrin ni khan nasa takaminin leiminin kongpui ati pinawangin lir theile khualzin engamazat antanga helai kong siam na thok tu BRN Infrastructure Private Limited ten leimin ten fai na he thok ngalin tun tha August nili tlailama lir theite deu then khat kaltlang tir ani a le atlak bel le thina wang le zan lama na tho ngamani lo wangin akha toking kong hi apingin atlang le thina voin thlengin ni din company lam chuan leimin then fai na hi thokin film khur takin lir theipo ata tola chuati thin ani a kong chak lama leimin mai thei engemaw zat alain che ka wangin film khur taka then fai le paltlang angai ani